Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kidukhat jang kakun hun Hinyoptra Border Dispute Redressal Forum hene kasngi kilalit ban IT de kajing tho show Chief Electoral Officer ke Jela Meghalaya uba FR Kharkongor halor kajing penrung kerteng thap vote sha ke Jela habakran bikinong tho khubor uba Chanda Mesungo Chairman ke HBDRF le tho ba kajing wania kandu jong kiyo CEO kalong halor kajing don kerteng thap vote jong kinong song snong haki khaput le tho bikidon shibun kinong song snong khaput ki badon kerteng thap vote haki constituency bapher handai ka jaka shong jaka sa jongki kamdei hakitu ki jaka kani ka kanhuan kala karpat yu CEO ban aila di kini nong shong snong makin pen kala ya ki jaka sa shakishnong ki bakisa to ke jingwan jungi menta kalong naga neutral border dispute redressal forum bang ai gerting lekot HBDRF kawai ning tinhun ke bopet di jaka gidon pring jingi kajia kaput kaptam e iga lokon ba lok tu te gajing mut bar gajing temu jungi menta kesngi bangi genduk yo CEO jongga Meghalaya mo bari te election kamang ne ba yo iba ki babun ki pai si penar jungi menta ki ba syong basa hagini ki cekak dan pering gajing ye gajia ki kwa no ban yo election photo identity card sha po Meghalaya te gajing e kalong kumne hagini ki por hagani election beladep ki babun ki pai nong song snong jong kini ki snong jongi ki badon agini ki jaka kim de biang pha ke jing smell thu mo aga jing ide bat kini ke kam election te ki babun hi ki penrung kerteng di lede sha ki snong ki ba ladon lupa sepo ga electoral roll jong ke Jela Meghalaya subu kinong song snong ki ba song basa kum chete sepo muriap sepok menria, sepok mendan meni, sepok muriap, kumta terter, ki penrung kerteng lede sya ki snong ki ba ladon kapok iru jongga Jela Meghalaya kum mangong mene, kum sini sepok sai sama, sepok kanduli, sepok bartu mukro sak seniang mogaya kumta terter. Te gajing le jikendu jungi yo CEO menta kalong ba ni kwa ye gini gi briu, ye gini ki snong bakin wan no, bakin rung no sepok iru jongga Jela Meghalaya. Te kat kum ke jing tip ke bangingi yo nang CEO menta ulah pensya yengi ba hapok ki kendon juga election commission hi kamdon kata ai ban penrung kerteng ye kisnong nrai ban penrung kerteng tang yo briu te ke kamram jungi menta kalong ba ngingin lek dan pensya ye gini ki pai nong snong ki badon gini ki snong bopher kum ba live he hundru ke ligi snong kum bangi cha yo sneu ko support ba kin penbiang no ye ki kod kisla ye ki dokumen sebaro haki snong ki thau ki jong ki haki snong lejong but bikin apply no bikin enroll no ki snong lejong ke tila de jia ba kin sha reject pat naka election commission jong ke Jela Meghalaya kata min sa ye keren mo min sa page pat ya ki badon kam rekat lang bat ka election commission ke jing pensai ke bengiyo no CEO kalong tang katahi aga nega Kharsanterik udah benai gin le hier stage support snong muriap naga benta gini jitem kam bagin ru ya gini gaji pensai ke bagi ngiyo no CEO naga benta bakin le jinon kam juki baro kini ki bro menta kidon vote sa ipat kidon sa asam ni kidon Meghalaya kumba live person kiladon ki badon support asam tangba kakerteng jongki kekur jongki kidon kijing timbe re kidon cibun kijing pakala namar balai ba ya kerteng jengki lawan sim lawan tho lagi briu bombe na juga jangki kena ta gadau kibun ba hakim spelling kumta terter isnong daru kerteng daru isnong na ta gadau te segoweru ba mentahi kim kwa su ban don mentai eru barka Jela Asam ke kwa ban don bentano ba Jela Meghalaya Egumba ni tip bahagani election MEC mo member of Autonomous Council namar baspok kerbi anglong di khut sure MEC gumba long sengi seni ki khot no MEC tihagani election MEC gibrang sudah bro bila boycott no gani election kinagan bentasu te nakata daw di sapulai trikin snong gidan ki perdok wasnang saat wasnong don kibron epic ne kidan no ek epic ba haka sinong ka ba kham shap padeng om dai ya ka pro
kini kawan rakyat kau jengek, yo katua kendau kasiap ngidu no pada, wal ubri udon ni apa? Jika bendan apa muriam udon siapa sasnya? Jadi identity proof kau jauh kalau kapan sisa asper eping, bau apa sasnya? Udon kasih besar dia apa kaput. Jadi kini kawan rakyat jengmak kau bah yo akan kajian pembeli sam ini arti di jalan orang yang selamat yo ini jaga satu lagi sinong yo isi doai yo kali sebuah asam dan nak kalian kejongi nimpuak akan jaga kontan tak kenal ini layak keren buat di chief electoral officer Frederick dari Jakarta bah ailat iki beliau habagi pendak di form 6A ban tap kerteng banyu aping bah kin mention baik atau form bagi day kinong kinong haka jaka ke bagi syak sak sisa kan kenang ba kinara kila banyu apik haka sinong try kenang ba ngila tem yo kriuru bagi kacakaru ba kriuru de kusipna berkacakaru orang bejo